karmachana didile karmachana kamle kamnaya didi kamle kamnaya diduya thaliya cha balacho खुलुमखा खामनाय ताखोकते बुकुकसं तै जतननो सारिक सानजा गाहाम जों सालब्रुमनो सिनि कखरांनि बिसिंतै कगलाम पान्दाव हास्तेनि जुदा जुदा हामग्राय बेदेक हायकेबा निनि पलिटिक्स हापार निनि बिजनेस निनि गोबां मा थोंग्रों हापारनो गितिगै जों नांकुकमानि टपिक हायकेबा नांकुकमानि कगलामनो तुबुइ नरनि बिस्कांगो फायु दिनिबो जों बेलाय नांकुकमानि खामनाय ताखोकते बुकुकसं जों साइमन सिनि साकनो जों थिदिर खायतनि खांखायसि सिनि साखायखौ जों लं टार्म थांबानानै जों गोबां मा गामि आमसाय बिसिंगो निनि सागनायजों बागै निनि हासाल खलाय फायमानि नुजागै दङ फिया जों साथायख्लाय आरो आगिनि जरगो हंका हंख्लाय निनि वाइं निनि बाहाय गोबां मा बेलाय जोंजाल खलायनाय बाहाय लाहारक हामिया खलायनाय मा फायमानि फिया ताबुक त्रुक जे हामक्राय नुजागै दं दिनि जों बेलाय नांकुक मानि कगनो सानाय सिनि साक जों बाहायकै तंनाय हायकेब सिनि साखाम बाहाय तंनाय ताबुक अजरावो सिनि सिग्लारंनि थिनां बजागा सगै दं अजरावो ताबुक सिनि बिथिब्राय रक जों बो हायख्लायनाय जों साकनो गाहाम तना नां अबनो दैनो जों तिनि सिनि स्टुडियो तुइ फायका बेलायनो बरम मानजाक ता सिनि कुकजाक सिनि स्टुडियो तिनि नगराय अक्राङै फायमानजाक फायजाक सिनि बिथिब्राय बेदेकनि डॉक्टर महेंद्र देवर्मा सारनो लामसोगो सिनि स्टुडियो फाय माजों खुलुमबाय क्या सारिका खाबनै ताखोकते बुकुकसं जों तिनि बेलायना नांकुक मानि कगनो तै सानाय तामनि माबा सिनि सिग्ला रं खासिनि थिनां सिनि यु दं खां खांने सिनि कायसा पिलार न हिजन सिनि सिग्ला रक सिनि बबि शत गाहाम खायनायनि हामिया खायनायनि सिनि सोसाइटी न सिनि जतो किसिन अंकै ताबुक जे सिनि सोसाइटी ओ नुगजागै दङ सिनि जे सिग्ला रकनि जे याप्रि नाहारमुं ताबुक माने अमहाय हामिया लाम रगो अमहाय फेक जानाय माने हाय रगो एक्चुअली यूथ नि प्रॉब्लम बेबेक जागा न नुगजागै दं जे जागा कासा एज ग्रुप दङ बरं कासा चराय फाइसिनि सिमिं जे डिपेंडेंट लाइफ दं माता मा फा नि ऊपर डिपेंडेंट स्कूलिंग नि बागै चामन बागै डिपेंडेंट तरके जे फ्रुसं तरि थाङो गा फ्रुसं कासा इंडिपेंडेंट नायो जे निजी राङा जिना जों निजी सामनानि निजी यांग थानानै कासा आबो बखाबिसिं फायो अ जरा वनो कासा महाय नुगजागो बिसिबाग जे बररक हामिया सामुं बा आलका लामा हामिया रगो गदालमुं नुगजागो इंगे ताबुक ओ जे यूथ माने बु एज ग्रुप न जों यूथ होन आबनो जों नायनि थाखाय इंगे सिनि यूनाइटेड नेशन नि डेफिनेशन नि मते कमा डेफिनेशन दङ बु एज ग्रुप ताम होन इंगे यूनाइटेड नेशन नि डेफिनेशन मते थाखाय इंगे यूथ नि एज ग्रुप उनखा 15 to 24 इयर्स जे सिक्ला 15 থেকে 24 বছর বরং ন जों यूथ होनो इंगे आरो बिसिङनो young people इंगे जे 10 to 24 years old इंगे adolescents इंगे 10 to 19 years ओ एज ग्रुप ना adolescents होनो ताबुक ओ एज ग्रुप न नुगजागो जे बररक जे छरायरक कासा डिपेंडेंट लाइफ तो माने तरक बरं को बं अमर लाइ थांखांगे तर खांगे बरं कासा इंडिपेंडेंट नायतुमानि कासा आबाहाय जराब सकपाना बागै आफरु लामा हामे आरगत थांगो गे ताम प्रॉब्लम्स नुगजा ए बंनि सिग्ला रंनि सागो आबो नायनो थाखांगे सिग्ला जरा फायखांगे माने सुदु ड्रग एब्यूज आबोनो सिमिं नायो संजों थाखांगे ताबुक सिग्ला जरा डिजिटलाइजेशन नि थाका बेलायखेनो सिनि यागो मोबाइल इंथं लैपटॉप इंथं इजीली एक्सेसिबल नगो या कासे डिजिटलाइजेशन जाराते डिजिटल वर्ल्ड बाय सडनली कनेक्टिंग मा जाते सिनियो जे फैमिलियल सोशल इंटरेक्शन न सं बाहरे तकासा इंटरेक्शन लेवल थामा बगै आतुम सब बररक कासा माने गैप हाइङि थाङो आबुन जाते जरा डिप्रेशन नुगजाव के डिप्रेशन प्रॉब्लम बो अनेक कॉमन आबुन लगे सिक्ला जराव जे याथेक सटन लायो कक हामिया सालायो आबुन बुलिंग होनो गे आमति हाइबो नुगजागो
Geo Jorao, Aboni Logi, different sexual activities, curiosity no bagay Gadalmong, Awahibo Nogzawa, Gel Logi, Jara academics so Kaham Khamia, Ga academics problem Robo Nogzago, Kaham Khamia, Reng Sermong, Panang Tung, Nini Chicken Mikon Samong Rogo Panang Tung, Amti Rogo Borong, Kaham Khamia, Gavan Jatibu Borong, depression back of my mood problem Rogo Tangmano. Ga Logio subset dangerous, Obni Logi. Okay, the substance abuse, the borrow drugs, rock by good almo money, abono, such a dangerous problem. No, the doctor. Tabuk the Awahai, Tabuk Sanatan Kanka, especially in Northeast, Nini Monipur High Haste, Nini Awahai, Megalo Haste, Nini Assam High Haste, Rogoba, Rogoze, Tibosini, especially Sanatan, I taxing indigenous Boron, Bisibak Amahai. Rogo Kurungi Tomani, Patar Habagana, Border Hagana, Rogon, or by Rose, Tibu Kulugi Tomani, Abonos and Bahaki Rogo financial solution, Manoje Sigla Rogo, or by facts and money. Actually, what's the facts and money? Do you don't know? Kasanke, they cook by Namani, orally. Get the Kasanke, Borok Tabo, orally to act Kanani, Mane, Bohos Hokis, Mana other one I got up act to Borok Tabuk smart in Tanga. Get directive was a Kahama effect no datimana bagay injectable nano janka. And get problem how subsidition of the injectable use Kama bagasi. Get Tabuks in Kisa history no Zodin 9 I can get or the Yaba tablets or Kanis Hamani. Yaba tablets actually are tam tong gange. Yaba tablo meat amphetamine Hanitonga take caffeine. Caffeine the products like Sungu coffee roco non cangaro nadi caffeine rocktom. Get caffeine they meat amphetamines. These are the substances mohai kasha molecule that are seen brain active kayo. Monekadi angtini ekdom salary toka. Angtini show panamuzunya. Gitam kai they were smart, they were active na bagay, borok or yaba tablets abrong now. Bong active na bagay brain they were active na bagay they were alert na bagay omtirok now. Yeah, abo truk mane abo mane dependent ngi thangta. Hinge na kenge molecule boros ramjang mane agi hinge Burma wo. Burma hedeso oboni production belai kebang. Hinge tabo Burma baika nasabo Bangladesh, Yang Manipur, Mizoram, Myanmar, Thutai, Arunachal, abro bukisa sogyo. Okay, all the neighboring states, countries, borong affected nga. Tang hiniba, as the drug no aron siming or pass kainani, aba bela easy. So cross border the some drug illegal smuggling maro, abo jehetu Burma deso production ogo, abo yang easily fayo. Aron siming no borok oborong nana suru ngta tau ente kesedar tau sanatang kacini omai hospital mane sak hamnok rogo kewang macini kamiam sai rogo kamiam sai tongnai rok jemon hook tangai chanai rok garing bising tongnai rok baksa borok tak sanatang kai borni besabeti phonong ka ba nukungni bihi omai rok kewang baksa wa khanga ro boni phayo baksa ba omai mane kidney rok hamiang ne omai phayo na abo mane borni sago obor bai bai ke sing oborong hak salari mane je kamiam sai definitely obono saimana thanga ke nang tamo drugs use khai buti high drugs use khai a drug ni tam side effects tong abono borok sina nangani good effect definitely a good effect ni baginaw jerokom heroin injection heroin no buibaksa ko aluminum foil saka nai abono ko vaporize khai bana bahai inge logeo baksa kisa liquid substance solvent use khaine injection banaw tebo dati a effect no mana bagai inge o je heroin rok na mani bini side effects tamo abono borok sinina nangani effect to bebeng je use khainai saimano side effects jerokom abo use khaigange bokhrok rok mihimi mano kepanai kepana musung ma hengi tongnai pakhena kosangnai bohorok sao besak sakrup bainai hinge logo jodi no mongkha ekdom short term effect mane side effect ta short term side effect tei bojoni no bono long term nai tokha heroin injection rok heroin substance jodi no long term belai degi nai tokha hinge obon logo tam nang janai bini mood disorder no gani botebo anxiety problem by effect na anxiety mana sana thakangke tebo mane
tension rok nanai kok kaisa khana geno bokrok dari no tungnai jesa kok kaham saibu bo kaham ke bujigila boma bo phasaibu bujigila friends saibu bujigila dungui mang tong sinite bokrok tungi tong ge asta se ye thek kalina surung nai hinge jodi no bo injectable use khai tongo hinge bina ben aste aste collapse ngi thanai ben kosom ngi thanai mane khaje oro bo injection nao hinge namang tamung nai bo yang slai nai gas oro tangi slai brong side hinge actually a ben use mang abo cord hai ngi thong kasi jagao nang injection nang tong hange abo ragai thong inflammation ni bagai hinge hakena teruk jodi use khaimang tong abo ragai thong a ben ragai thong hinge borong slai mang tong nai jaga hinge ultimately mo hai jora phayane borong use khaimang tebo remang intramuscular rok thangani beno thana jaga bahan rogo thangnai bo hinge haini bagai abo infection nang nai roboni rok phainai nang je tabuk samani robon ma hai rok nai infection nang nai hinge aste nervous problem bungnai nerve ni problem rok phainai yethek rok kolimnai hinge kha rok kolinai hinge belai jodi no high dose use khayo heroin hinge tamungnai abo aste nini heart rate nobu komiruo te sini respiratory rate mane sung je kaisa rate to langna nai tongmani around 18 per minute abono bo komiru nai gitebo ang high dose na khange tamungnai aste ani ang langma sanaga lagase ge hagene teruk borok thi go of side effects no sini borok o kaham ke sina nango nugu sitong ge nufano sungdatin poi tham haini bagai abo tebo awareness angkha khlayo nango through social media through print media ba different NGOs level phanang thang ge tebo awareness nang haita kinda te kana khazon te manjo mong tabuk obahe je phek janai mane nya mane yagolo o borok khoroksa bo oma hebe krungi thangka phek janai me krungi thangka angka bini langma bosu jorote rogo bo banchi bosu jorote rogo tong ba waisa wai namani ba bo defend khayo bo namang o je side effects long term use khaiga actually short term ek theke 3 mas rogono borong mana surungi thang short term effect 3 থেকে 6 মাস বছর কাইসা রকম খাঙ্গে লং টার্ম ইফেক্টস ইউজ খাইমাং বেন রক রাখনি থানাই ইনকে আবো অনেক সময় বরং টেকনিক সিয়া যে বেন নি জায়গা yang থাঙ্গাই বাহান রগো নাঙ্গাই অংকে আবো অনেক কমপ্লিকেশনস টুবু অনেক সময় আং কমা পেশেন্ট মাখা ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস নো হার্ট নি বাল্ব নি ইনফেকশন হবো যেহেতু বরং বেনো ডাইরেক্টলি নাও স্টেরিলাইজ খায়াও নাও গে স্পিরিট রক রিয়াও নাও তামং বেনতে bacteria sin skin ni bacteria sore heart otham inke heart ni bulb ni infection rok ngi phai logi jehetu needle use khayo sterilize khaijega ba katal syringe use khaya sharing khaigenke sini communicable disease mainly viral disease HIV human immunodeficiency that virus abo bu infect ngi mano ge logi wo tongo sini hepatitis C hepatitis B virus or virus liver no balai khana hamya khairu haita inke aboni yagolo je tabuk sana thangka angkang ke sini dopani boro rok simia sini raja khorogali aguli ingka sini city o phaine kabang ma sini sikla sigli rok ni rungsrnan bagai college o baksa phayo baksa ma 11 12 khaina bagai phayo nge ono bising nu jogo je obahai tabuk nini phekjane mani rok baitei sana thangka angka nini physically tonglai ma rok nugui thong gaw ma hairong ni bising je lai thanai salago kabang mana awai mung ungo je HIV ro no tini oboron tile bo ma hake sana niklai abono jehetu o je youth 15 to 24 years age group borong no target khaina nam target khai bong ni tam problem apke sung bo by close interaction khaina nam close interaction tam nang ang bebeng bai to khaimia bo by khaina bagai bini friend close friend je kaham bin bagai wanso te bini ma babo borong kaham ke nai khini ma khane observe ma khane bo tam khai tong tuition pona na thang tuition da thang college thang oi alka jaga ro da thang alka gadal mung rok da tong haimya nge am ti ro kisa nai khini khane no tang hini ba borong kasa independent life nai tu go
अबनत yang kise sawani sini nursing goro kaisa modern psychiatric hospital ni tong bong ne kaisa publication tong Indian Journal of Psychiatry aro nukjakha je most of the patients borong tangi bong no johan follow up khaika sungka tangi norong amti hai substance abuse drugs rok nana suru kai inge pula mane nukjakha most of the cases 55% cases no abono no peer pressure mane tabung dino je mobile texting rok khaimani aro kobuma photos rok share khailu personal photos rok ba videos rok short videos rok share khailu abo sikli amti hai rogo involve ngi thong ge aste tamu amti hai media rogo share ma pore a borok no a buri ba chalano blackmail khayu je nang sini group of hai ge ke sang ni no bana expose khairi nai social media rogo ri nai ge kiri jagai tamu bong musunyati phano bong a group bai ma gadal nai a ba hai group college rogo schools rogo kama jaga no tong ge amti hai group by gadaloi bo amti hai photo rok share khailega digital tabuk to mobile rok easily borok photo nailai onek kichu khailego ge amti hai ingei blackmailing khai pressure rei a group to bo ge tubu use khainai di din bagai kaham belai tong thangnai ni bebeng besak ni pain thang panai ge ekdom euphoric ni thanai mane ni nung ekdom imang no tong ma hai ma tong nai obona khangge ge amti ha ge sai convince ro khai runa suru khai obong khai peer pressure mane bono kaise group o nai bo a group o to phaigla easily bono baike tum nai khukatei sai friendship ro khai aste hamjam ro mung ro phan phunogoi photos ro share khai ni share khai ma pore bono blackmailing khai ni nang obono jodino sini group te gada milia ke sango bono social media ro kor nai ge hagen kiri jagai blackmail hangai phai bong gada lam te group bai most studies is how mang samaya o je journal publishing mane borong nukha je most of the cases 55% cases on mahengo inge around 32% case inge curiosity ni bagai man khate ang saimana bujung bati hai ang khusmin khana ka je mona khe mote haingo tong thogo ba different feeling phayo abono kukubui experience khaina bagai curiosity by now ge aba henge only 32% cases in no ge aba ge no tamu aste brong nana suru khayo ge johon dependent ngi thango aw je feelings je mamani tong thomung feelings ekdom slow ngi thango nini ekdom body light ngi thanai kuno samung kore nini basago tension keringi thango nini yaksi yagra tamungi tong you become disconnected from the world obo nana suru khage tangai bong tamkho affect ringe sini brain no kaisa cell tong opioid receptors tongo aw opioid receptors no sini brain ni limbic system rogo thangai o drug rok tam khai kaisa dream life effect kaisa soothing tong mane ekdom basak halka ngi thama hai amti hai feeling ro ge te pain killer effect buru jese panani ni basago samung tongi a samano saya khari ro ge obviously boro roga bana hamjao amti hai manai no ge aste abono namang tamung dependent ngi thang abo se problem tabuk on bisung te manjumung tabuk jeng nuku kobang ma bai ni fake jana mane ni drug sai ni bai no karibo kamiam sai tongnai rok omai suak je tak thang suak nangai ni baksa sini kamiam sai to sini bura buri rok baksa ma haike no baksa thui thango omorung suya sanai rok no ingka ma hai rok le bo ma hai different tong je fake jana mane bai te suak go bisi je thima rok suak bai ke bisi bak sini tipra sarok je tu chuak rok mane abo sini sitting siming no ngui tong chuak rok saramo ngeo je chuak ni je preparation apno puro depend khayo buti hai a chuak refined kheda khai na non refined substance by the use khai belai toxic substance of use khai baksa ge amti hai alcohol jedin consume khai ge abo sini liver ne effect khai liver no pura haimya khairo apna sung liver cirrhosis no olokhe chronic liver disease CLD ngai borok basak rok phuli bai sinai
bohok fulinai ya thek fulinai ya makhang fuli basinai thirok kapai mano thirok bini khimung rogo thirok thangai mano ge truk haikeno borok haimyangi thang thikri ngai sak fuli wei chai nang mai angai thiu mainly abo liver ni jatita chini panda to chini sikla rong ti ba chi sikla jora je pro sung yu tong sung je ama hai ham ya mani be ban china bagai ba haksan la bagai sung bo ma hai sang no tong na apun bagai abono ang sanamo sung je sini society ni sini friend circles sini parenthood amo belai khane matter khayo sini parents rok bahai ke nai khane khai to sini friends rok sung no care khanya nang nai jodi nang amti hai group by gadal mung rok tongo ba amti hai boro rok by gadal mung tongo then a friend bono a lama thanan siming bono avoid ma khainai just ke pano kiri phano hamjang mung phan phono boi bono a lama haimya ba a mane different kaisa group of friends haimya friends by malai non siming bono separate ma khaina just ke pano abai kaisa khaina nango ge society ni bu kaisa impact tongna nango je kom society o jago drugs na rok bisi prevalent ge aro thangai boro rok tebo ela tangna nango je sarik rogo kuthum mung rok da aro thangai chuak rok da nang ge kuno kaisa hidden place thangai boro rok kuthum amti hai rok nu khangke report khaina nango police no report khaina nango ba parani je nungnai sinai rok borong amti sini okra chakra rok apti hai nu khangke nugui hanyo ya kare rirman chaya ge society ni bu kaisa krak tamu tongna no amti hayo ang je wansuk mungke baksa kiri jagai sarai ya ba baksa ke nijini family no borok tongo nei sarai ya amti tong kwang man ge aste belai leri thango ter ab belai leri thangke ulo kubuli thango ta tebo kubuli thang ge pulan siming no bong no stop khaitai ge express khaitai ge oro parents ni bu belai role tong especially u je teenage de 10 থেকে 19 বছর ni je adolescent group to mani bong no parents rok bujina na what are the harmful effects ta apro kaisa sexual activity ni kaisa different kaisa musung tong mano curiosity tong mano ke borong explain khaita what are the bad effects good effects this no borong to once who was this is really good for them into parents rock bujina nao bad effects tamo abo bono explain khaina nao bono khana na bunao bono sudu bu to khaima bai mo chaya hake sama bai nya bono bujina nango get different bono situations phunungna nango je omti hai khai omti hai kha te ang wansu amti hai ro kung khange sini o je problem trik kamai thanai tak oboni bisingo nukjago je chini nukung rogo no chini serai besa obahai je pro kha sidro puru rong simi bai himi manti mai ti puru rong simi mobile lo bisi editing mani je taun o jora bo mobile banke amor bole bai ke parents rok saka ti mano je besa buti no tam ni hima phaini trik effect ni thango abo belaino tabuk difficult job in fact the parents rok sarai rong no pulan simi o mobile je ri to mani abo ni jate tamung एकदम चराई बसारक जदि न नामां borong jodi ni dependent ngi thango ba habit ngi thango ge tamung borong a world no tongna nayo ge borong asuk parents rok bai kok saya ba bini alka brother and sisters rok bai asuk kok rok sayang ge amti haisire rong bising bisi tam nuk ja hangke borong kok leri rok sao ba sapano je mobile je kaisa world tongo abo bai simi interact khai dong phatani wal bai interact khaya ge am tui hai jodi no belai nuk jago ge o je mobile video rok phunung mani phunugo mai rok sari mani am thi rong no avoid khaya nang kasa ro kisari mano but they should know that belai habit dingi to kha ge puno abo aram simi bono ko mane alka jaga deviate khaya nang thangmung ni thruti phanang thang hand games thang tabo gari rok phanang thang amti hai je practical games ba activities obono involve khaya nangani
nge ke bo aro mang wan so wi tong nai ge bini a je kaisa social development abo bo toro gi thanai ta je kaisa normal borok bini je social development ngo am sung galang achrai jodi mobile tablets videos of the rok basimin kereng tong khe bong ne kaisa development milestone kisa alkarong se phero okay dara tiki se bisingo je kazara hainai singo tabuk no ojorawo nugjago sini sigla sigla thaching pulano sakao kok haifano tabuk sini je youth ungmani jorawo umahini study no focus ngya wine kwang ma bai nok ni pesar baida hinani ba ni jini sakmu suya baida oba study rok ya karnai samung humor khlai ni jini sakni independent ngini samur tanan thamana ojor rok sing bahai ki katinai je sing study no focus khai mane tamni hinma tabuk nugjago sin dirprawo kwang mani ni UPSC rok belena kom chini doctor bong kom amrungno bai ki sing rukok manai sin sigla rok sigli rok okong no sana thakange sini youth rock te focus tong na now they should have a very predetermined aim tam khainai musung onek somoy tam aim tong phano distractions ungo go distractions rong no kateri ma to nai nini aim in life tamo abono nang kaham ke follow ma khainai ge logio boro rok by ke success unkha success stories ge successful je IAS officer ba IPS officer borong ni success story sing khanana nango bong bai ke pori bong family background asak hamya tong tipa na bai ke borong asak struggle khaika a struggle long no sing te bo face to face na nango hinge teruk sumbu hard work borong je mai khayo a hard work no sing sir anangan success mana hinge to hard work nang nai no shortcut by kuno kisu asuk achieving ya ge borok bisi bak shortcut nai ya shortcut to thangai no je different distractions different lama rogo thangai sing torokui payo sing a aim no achieve khaya hain baganya focus tongna nango aim in life tamo india focus no te cholina nango te je distractions rok tongo I think distractions mane shudu oro obuya je drug abuse or bogadal mung tongo family problems rok phanong mano nogo family nuclear family mane asuk family o borok kare ma phas te charai siming no gamti family ba broken families ma bai tongo ba sudu bufa bai siming tongo ge broken families amti rogo bisibak problem nu goje borok aim in life not follow khamia tang hiniba bong distraction ko mango logiwo sini tamna economic problems age abro ko ma phayo ge obon baganya sung o je borok je kobuma success ngkha bong success story no follow khanya nango bong by interaction khanya nango hinge se sung serng manai bahai ke success ngai tabuni ojorawo nini sakhamnogo no hinjinani boma hai basic mo hai sakham yangi phaibana patient rok basic boma hai dal bidal rokni no boma hai basic phaiko mane o youth rong bisingo youth rong bisingo besi bag je phaima rong ke depression rok tibu phayo definitely abo psychiatrist rok dil khayo kintu sung as a medicine specialist bu mano tang hin ba bebeng borok psychiatrist ne aro thana na ya ge bong by history na khangke bong kaisa depression tong mano ba adjustment disorder no je katal jaga o thangai ba katal office rogo adjusting ya ba katal school o adjusting ya aba haibu adjustment disorder mano te mood disorder je mood change mani ro te logio anxiety disorder anxiety by panic khanta mane bisi kiri jago je jinis no kiri na ya abono belai kiri jago gamti rok bu manu amti rok nge bithi borai by treatable kintu je borok drug abuse heroin addict o ya ba tablet ba amti hai different drugs na nai rok bong ni management bong no treat khaina ni bong na approach khaiman different tanghin bong bithi siming ba ingya ge aba hai patient bu sung ko mama no ge baksa phayo ang drug use khaimani 3 mas ngi thaka ge ani kobuma problem phayo tabuk ang bunyaro rang solok namang ani rang pai thaka tabuk ani a dol bu anu bisasaya
anu putu chaya ge haga ani dol bu kari kha ani friend circle bu kari kha ama babu songbu bebeng nok rogo mani rok phalbai riba pore tabuk angbai tongya amti hai rok bu ungo ge borong phayu ge borong kaisa support nangta ang yakar na bujungo mahai drugs rong nang ke tam khainai ge sungbong counseling ma khayu puila counseling in the sense ki bono sungna nango te bujina nango bini situation bahai bo kuku ja yakar na mosung na hanyo kebo kaisa bujugu ro hoka nang thangi baisa try khaidi bo bai ge bono kisa history nana nango buti hai bin situation ke counseling khaidi ge tam problem bini tangi bo yakar na mosung ge bo samane ani family break ni thaga ang bunaro rang solok nama bagai rang kari kha tabo ana kun phansa kari kha ge abon bagai most of the time bong yakar na mosung ba baksa ge ko lasimung kaisa phayo bui bai hanjago antiro ba kirimung ni jate baksa yakar na mosung ge borong johon phayo bong no sung counseling khaina naw je baike yakar nan bagai tam bithi use khaiman a bithi rok bong no use khairi manu abu use khaima pore bong jodi ni relapse mana hai andra ko thangpiro ge borong sudu bithi ri ma baingya bong no kaisa rehabilitation center ro na naw rehabilitation center ka mai kaisa center je jaga bebe systematic tongnai nin bagai alada thunani time chanani alada meditation ni time tongnai bufur medicines nanai obo ge bufur medicines nanai bebe systematic aro available tongta ge logio aro je baksa drugs rok yakar mani aba hai stories baksa volunteers tongo je borok age drugs na mani bo through his effort bo khano krak khai bhaike yakari man kha amti hai boro rok bai bu borong no aro malai riwo experience share khayo bhaike meditation rok khayo ge jora nango je aba hai boro rok no sung rehab bu rohna naw I obon bising godalai te kasara sumung je omo hai phek janai be godalai thangnai borok rok je tese ki feel phaifinani bini nukungo ba hamai phainani ba omo hai yakarai je bono jong sosoi tunani jong bom hai ge bono message maro nai je tabu boje tuyok mane kasara kloi tong hai te jong bono ba ke yak sotonai ma tu nai je patient bujina ni stage tongo ge borong no ma bujire nai je alcohol suak use khai ke tamong ye sung different patients ani gana te khoroksa patient tong ke ang bong no phubu phunu go ward rogo je nadi nin gana patient tongo bo chuang nongmang bini basak dui tong mai kha liver kari kha thik pao thik kari kha basago chai nang maya kobor hai bungo ge obo basak se hamya bini condition ge bini families rock bonus hospital to be phayo bithi borai payo gar busuk rang thang belai se rang thango baksa nok hu phalei manei rok phalei phano hospital rok ma to bo bithi ma payo ge amti hai bong no compare khai phunung na naw nini tabuk bo jora tongkho you can improve yakari rakhe nya khen ngu amti hai stages thongane ge bong ma ba hai stories phunung na naw what are the bad effects long term nang use khai ge tam ngai aba hai bong no kisa phunoi ki na banango ge bong no motivate khai na naw je obono yakar khangen nini busuk nini sak hamnai nang you will be making a good relation with your friends ha hai nini friends by nang good relation khai manai nini business thang nini education bo pori toman jara an nini a pora no nang continue khai manani ge amte hai ka motivation burana nango ge aro sudu as a doctors sachung bo khaima baingya bini friend circle bini family ni kotoma role tong belai se role tong ge am khena bong na ang bujugo je amte hai je hetu chaya busuk rang losung nang kibili phaigen ge rang ni bu nini losung gala sak bu nini kaham tong nai ge hai kena ma bujugo bong no tabuk kasara hai na hek te se gedal tabuk nukja ko sinin do phawa
chini tiprasa bo songo bisi chin tiprasa bo songo bo himma ya bong bo to phawo to je chini re samong mo samong panda hai rok nei no ma hai chini hopung rok nei orchestra mane sing borno kok sil samani bo nei gaisu kok samani bo ya pia je amo hai ingmani jorao no bujago ni ama hai gobang ma bani ya hai noi china ni ama hai thingjanai mani rok ni janne munda hai rok nai nai te sikla sikling thung bebang no bora borsi rok tong tholo ma hai nengai sawi nei me ama hai rok le mane busu jorte bo chini do phawo effect Abo no kaisa study no relate khaisa na study o je drug use khainai chuak nangnai borong no sangkang ge borong sawo je bini family bu amti hai bini family borok age chuang nongo hai khayo amti khayo ge aroni siming no bobo serlai ke haini bagai no sini je okra chakra je openly haini chuak rok nongo group khai task thanglayo amtui rong no avoid khaite tang haini ba aron siming no sini charai rok sulu sini okra chakra rok sa hai khayo ke angbu khaiman le ge amtui rong no bong amti hai khaite ya sini okra chakra tang haini ba charai rok aron siming sulu ge chuak na bu aron siming sulu nai ge aste aste abo problem ngi thang abo kaisa life cycle hai continue ngai thang ge hai bagai abo rong nong kisa ani kokchar mung tong ani je okra chakra rok bu nai thai je program rok ngai tokhe amti hai rok ngai tokhan ke they should not promote all those things amti hai rok no promote khaima jaya ekdom chini panda paithak de no thang chini paithak ni message bom hai tona chini do phani bagai te chini jot to lokro ni bagai je tini ni panda nai tona chini shakham panda ani message obono tongnai je sini youth angkha sini nation ni fan sini youth no next coming decade o nation no chalungnai ge sini o youth no kaham tona ge sini okra chakra sini society sini friend circle family strongly kabama role tong hai bagai sini je aim in life tongo apono sung belai kheno concentrate khaitai nang tamu khainya busung IAS dang na busung IPS dang na busung doctors dang na busung ge nong alama thangko buti hai ken nang apono cope up khaina abon bagai nang kapma success stories naimano te logyo je successful person bong bai bu interact mano bong hai borok kapma na tongo je borok experience share khayo ge amti rong na sung mane accept khaite amti hai ro thang tai nang haino asuku siming tongma bai india interact khanya nang te positive thinking tongna nang inge se sini youth agunai inge last to angobono Alibaba ni founder Jack mane kaisa kok moitu mano aro bo sawo je o world no chalungani busuk tough ge bosata smart people kuma tong o smart people no eklogi samung tangrena ni abo belai difficult and my job is to make these smart people work together bukun khaya de kuma smart people no eklogi binia company no samung tang hai ke samung agu phainai mane sini boro rokma smart people tong kitu borong abo samung haimeo nangai tong ba borong interact khaileya nang ang ani ideas share khaileya kok hamke salaya ego problem ba ni torjang mong amti hero kok salaya sungte social interaction to na naw gisung bisingo interaction na bagai jack ma hai borok hoito kaisa nangai manu moderator je sangkhorong nanyo kathari tongai ge abahai angkha khale abahai nango ge bo saka last to je what should we do sini or different age group bo sao 20 থেকে 30 বছর যদি sini age angkha we should follow a good boss khoroksa good boss no follow khanya no ge sung mane o je success story buti hai successful angkha bo abahai ni under sung samang dang na nang ge sung develop nai the next 30 to 40 years jodi ni sung kha ge nang je samung khanya bo jong risk nai phana khai business ro phanang teng hai ro phanang teng gaban ya 50 to 6 years ke
जों ताम खानाय যদি ন 50 to 60 years ni थागेन जों अकरा ni थागा now we should share our experience ang 50 to 60 tabok angane okra chakra rong no kaisa kesar mongwi tong bong 50 to 60 years ni tokha je borok kaham position na tong IAS IPS they should spend time training and developing the new people kaisa gap ni tokha borong sungno phurungya gap no jack mas how when you are 50 to 60 years old whatever experience you have gained nang share khaina no train what mistakes you did apna share khai dit jate bo khayang ke last to bo so above 16 ke you should take retirement you should spend time with your grandchildren gawo no tinang tidi okong no mathang na so that sini okra chakra no bo kama role tong ekdom sini o je young borok rok no build up khaina bagai bela hambai chini kokrango koklamni panda phai jara bagai sarno khabni takhokti bukhuksong jeng saimano chini shagno jeng bom hai ke toni nei pia jeng satai klai oro chini media hai ga chini journalist om hai chini world ni chini democracy ni four pillar hinjau chini sangbadi hai ga chini koktama thumnai rno pia omono karibo chini shagno kaham khaina ni bagai sai togoi tongnai rong kha chini shagnai bedek rok hai ga doctor rok khabani takhokti bukhuk sung saimono chini je puru chini hayungo chini corona virus nei je bemok phaimani jorao kobangma lukurok no ore poroi nangai tongmani jorao chini sagnai bedero hai ka doctor rok ayang uyang uri ui ayang uyang nukhung khukung khibi ui borok naijamani lukurok no hamkai tubuna bagai sem awa haino borni kok kusar mungti bo phainai salo lukurok jehetu kaham khlai baza thungba abai phekjana mani robai godalia khalai thung te obono taisa chini sarni bo kaisa kok kusar mung je lukurok tabuk sadai kleu chini sikla rok je tabuk bo phekjana mani bai kubului tongai rok tabuk bo phai man khuni ni nok nukhungo nini khoroksani bagai no nini nok nukhung bebong kamawi thangnai nini khoroksani bagai no nini nok nukhung nini sajak nini buma bufa nini manai nini kuya bebak no nini bagai ore poroi nanglaijak bufru nang phai basai phai mano o gulukjak khaparni khabani takhokti bukhuksong belai hambai pulan chimi paithak jora nai tongai chini kok khorangni koklam panda tai sarno sing belai hamai maru tinini omo hai kaham jora phai singno obo hai ke share khaibam bagai chini lokroni bagai jotana na hor kaham te khulumka karma chana didile karma chana kamle kamaya didi kamle kamaya diduya thaliya cha bala cha